narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha sha iyo abari batsi ingabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke Uburundi burarinzwe ndabahaye mwaramutse mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu imwe rudende. Turi kwigenekerezo rya 24 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Burongo agapfa kaburiwe n'impongo, amatwi arimo urupfu burya nayo ngo ntabwo yumva. Generali Evariste Ndayishimiye akomeje imigambi yiwe yo gufasha FDLR ndetse no gufatanya n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ngo batangize intambara karahabutaka ku gihugu cy'u Rwanda. Generali Neva ari mu myiteguro ikomeye cyane yo gutangiza ibitero bikomeye cyane, avuga yuko bigomba kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Imigambi yose ya Generali Neva yamaze gutahurwa. Inzira bazanyuramo batangiza ibitero ku gihugu cy'u Rwanda nazo zamaze kumenyekana. Ubutegetsi bw'u Burundi barimo kubugira inama ikomeye cyane yo gucira kuko birura. Generali Neva yoba agiye kwiyahura. Muri iyi minsi nagiye mbagezaho uruhererekane rw'inkuru zikomeye zerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi burimo gufatanya na FDLR ndetse ko barimo gufashwa n'ubutegetsi bwa Kongo n'igihugu cy'Ububirigi kugira ngo bategure intambara ikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe twagiye turonka ndetse amakuru twavanye mu masoko yo kwizerwa mu gisirikare cy'u Burundi yerekana neza ko interahamwe za FDLR zirenga 5,000 zirimo kuronka imyimenyerezo ikomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira. Intwaro nyinshi cyane zavuye muri Kongo zigera mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba Kongo ndetse n'inzobere mu bya gisirikare z'Ababirigi barimo gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane ku nterahamwe za FDLR ndetse n'imbonerakure zo mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose bibera mu bice bya Cibitoke neza ku nkengero z'ishyamba ry'ikibira. Ni muri komine za Mabayi ndetse na Bukinanyana ho muri Cibitoke. Abaturage batuye ku musozi wa Gafumbegeti bavuga yuko biboneye FDLR ndetse n'imbonerakure barimo kwinjira mu ishyamba ry'ikibira kandi bafite ibitwaro biremereye cyane. Kuri iyi nshuro noneho ibintu byahinduye isura. Generali Evariste Ndayishimiye ageze kuri etape ya nyuma yo gutegura intambara ikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Generali Neva yamaramaje. Igihugu cy'u Burundi kirimo gutegura intambara karahabutaka ku gihugu cy'u Rwanda. Ababirigi nabo babyinyegeje inyuma. Amakuru yizewe agaragaza ko Ababirigi bamaze gutanga za drone zirenga 5,000 ni za ndege z'ikoranabuhanga rigezweho zitagira abapilote. Izi ndege rero ngo zizakoreshwa mu bitero bikomeye cyane aho Uburundi ndetse n'inyeshyamba za FDLR bamaramaje rwose basizoye. Bahagurutse barashega baravuga yuko byanga bikunda bagomba guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite rero nuko Ababirigi aribo barimo gutanga intwaro zikomeye kandi zifite ubuhinga bwa none. Muri iyi minsi ibimenyetso byose biragaragaza yuko Uburundi ndetse n'igihugu cya Kongo babifashijwemo n'Ababirigi barimo kwitegura intambara ikomeye. Ibikoresho byose birimo kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru tuvana mu masoko yacu yo kwizerwa arerekana neza ko FDLR bamaze gusoza imyimenyerezo, bamaze kugera neza hafi y'imipaka y'u Rwanda.
hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi bamaze kugera ku mipaka y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibitwaro biremereye kandi birasa mu ntera ndende by'igisirikare cy'u Burundi byegerejwe imipaka. Amakuru dufite kandi nuko ibitero bikomeye cyane by'u Burundi ngo bizanyura mu nzira zitandukanye. Hari amakuru yamaze kumenyekana agaragaza yuko ubutegetsi bw'u Burundi buzatera igihugu cy'u Rwanda bunyuze mu ntara ya Kirundo. Iyi ntara ya Kirundo ikaba ihana umupaka n'akarere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Abasirikare benshi cyane b'u Burundi ndetse n'interahamwe za FDLR ngo baryamiye amajanja kandi biteguye gutangiza ibitero banyuze muri kariya gace k'Ubugesera. Amakuru kandi agaragaza yuko izindi nterahamwe za FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ngo bazatangiza ibitero bikomeye cyane banyuze mu majyepfo yerekera mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga yuko ngo bazaca mu bice by'ishyamba ry'ikibira maze bagahingukira mu bice byegereye ishyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda. Ni uturere twa Nyaruguru mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda niko bivugwa yuko abasirikare b'u Burundi ndetse n'interahamwe za FDLR bazatangiriza ibindi bitero byabo ku gihugu cy'u Rwanda. Hari n'amakuru kandi agaragaza yuko interahamwe za FDLR ziri muri Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nabo ngo bazatangiza ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda banyuze mu gace ka Rusizi. Ngo bazagaba ibitero banyuze mu gace ka Cyangugu. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi avuga yuko imigambi ya Kisekedi ndetse na Generali Evariste Ndayishimiye ngo ari ugutangiza ibitero by'urukomatane. Ngo ni ugutangiza ibitero bikomeye cyane kandi ibitero bihuriranye, bimwe bikanyura mu majyepfo y'u Rwanda, ibindi bikanyura mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse ibindi bikanyura mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi kandi ngo bizakoreshwamo za drone kamikaze nyinshi cyane. Ababirigi biyemeje gutanga za drone nyinshi cyane. Amakuru agaragaza yuko za drone zirenga 5,000 zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi zitanzwe n'Ababirigi. Amakuru kandi agaragaza yuko indege z'intambara zikomeye cyane z'ubutegetsi bwa Kongo nazo ngo zizakoreshwa muri iyi ntambara barimo gutegura ku gihugu cy'u Rwanda. Ibingibi kandi birashimangirwa nuko Uburundi ndetse n'interahamwe za FDLR bamaze neza kugera mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo, aho ngo barimo kwitegura kwisubiza umujyi wa Bukavu, maze ngo bagakoresha uyu mujyi wa Bukavu mu kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ayandi makuru kandi avuga yuko Perezida Kisekedi yamaze kumvikana na Generali Evariste Ndayishimiye ko bizaba byiza nibabanza kwigarurira umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, maze ngo iyi mijyi ya Goma ndetse na Bukavu nayo bakayikoresha mu gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Ibimenyetso byose birerekana ko Uburundi bwamaze kwijandika muri iyi migambi yo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse abasirikare benshi cyane b'u Burundi baryamiye amajanja ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ibitwaro biremereye cyane barimo kubyegereza imipaka y'igihugu cy'u Rwanda. Interahamwe za FDLR zamaze kwivanga n'ingabo z'u Burundi nazo rwose barimo kuzegereza imipaka y'u Rwanda. Ubungubu ni ubushotoranyi bukomeye cyane burimo gukorwa n'igihugu cy'u Burundi ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwatanze gasopo inshuro nyinshi. U Rwanda rwatanze gasopo ku muntu uwo ari we wese ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abirirwa bivovota bavuga ko bazafasha interahamwe za FDLR. U Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye z'ubwirinzi, kandi kugerageza gutera u Rwanda ni ukwiyahura. Muri iyi minsi rero Generali Ndayishimiye arimo gushaka kwiyahura. Generali Neva arimo gushaka kwiyahura ku gihugu cy'u Rwanda.
nyuma yaho imigambi ya Generali Ndayishimiye itahuriwe, abategetsi bo mu karere k'ibiyaga binini barimo gukomakoma, barimo kuburira Ndayishimiye ko yaba agiye kwiyahura. Burya ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva, kandi ngo igikenya nticyumva ihoni. Generali Neva rwose yaba arimo kwikwegera akarambaraye. Perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya, nyuma yo kumenya imigambi mibisha y'igihugu cy'u Burundi ko barimo kwitegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda, yahamagaye Generali Neva maze amugira inama ikomeye. Ibimenyesha amakuru biravuga yuko Perezida William Samoei Ruto yaburiye Generali Ndayishimiye akamubwira yuko nagerageza agahirahira gutera igihugu cy'u Rwanda mu minsi 3 yonyine intambara izaba irimo kubera i Bujumbura ndetse na Gitega, kandi ko Generali Neva wewe azaba yamaze kuzinga umurizo hagati y'amaguru maze agahungira muri Tanzania. Ibingibi rero ni ukugerageza kubwira Generali Neva ko atakwishora ku gihugu cy'u Rwanda ngo agishobore. Ndetse amakuru akavuga yuko William Ruto yagiriye inama Generali Neva yo gusubiza inkota mu rwubati, naho ubundi ngo nagerageza gutera igihugu cy'u Rwanda nta kabuza ngo mu minsi 3 yonyine ingabo z'u Rwanda zizaba zamaze gukandagira i Bujumbura, kandi Generali Neva wewe azaba yayabangiye ingata yahungiye muri Tanzania. Ayandi makuru kandi aravuga yuko Perezida w'igihugu cya Uganda Muzehe Yoweri Kaguta Museveni Tihaburwa nawe yahamagaye Generali Neva akamubwira yuko nta ntambara bashaka mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Museveni nawe ngo yagiriye inama Generali Neva ko ibyo arimo kwishoramo byo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda rwose bitamusiga amahoro. Bano bategetsi bakomeye bo mu karere barimo kugira inama Perezida Generali Evariste Ndayishimiye, ariko biribonekeza yuko igikenya kitumva ihoni. Amakuru dufite nuko Generali Neva akomeje imigambi yiwe, ndetse ngo byanga bikunda agomba gufatanya n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bose maze ngo bagatangiza intambara ikomeye cyane. Generali Neva yirengagije inama barimo kumugira. Amakuru dufite nuko igikenya kitumva ihoni. Generali Neva imigambi yiwe yo gutera igihugu cy'u Rwanda arayikomeje.